बिटिआरआवबो आबाद मावनानै लाख लाख रां आरजिनो हानाय जाबाय होनना फोरमान होबावबाय बाक्सानि सबर खाख्लारि बिथाङा। फिन आरोबाव फोरमान होबावोदि आबाद मावनानै दि बोसोरावनो लाख लाख रां खामायनो हायो होनना। आथिखालाव बिटिआरआवबो आबाद बिथिङाव माखासे लाइमोनफोरा गोबां गोदान आबाद मावनायफोराव गोसो गुदुं जालांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं एबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो सासे लाइमोना ड्रागन आबाद मावनानै लाख लाख रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। जों गोबांनो पान्जाब हारियानायाव गोबां आबादारि एबा आबाद दिहुननो हायो होनना साननानै लायो, नाथाय आसाम आरो बिटिआरआवबोदि आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हानाय आबादारिफोर जोनोम जाबाय। बेबायदिनो बाक्सा बाग्लामारि सबन एबा बाग्लामारिनि सबन खाख्लारि बिथाङा आपेल आबादनिफ्राय लानानै ड्रागन बैग्रि बायदि आबाद मावनानै कुइन्टेल आबादनि फिथाइ फाननानै लाख लाख रां आरजिनो हादों। बिथां सबन खाख्लारि बिथाङा फोरमायोदि सरखारि आबाद बिफाननिफ्राय सहाय मोननानै आबाद मावनायाव साहस मोननो हादों एबा गोबां आवगायसिननो हादों होनना फोरमायो। थारैनो जुदि आरोबाव बिटिआरनि लाइमोनफोरा बिथां खाख्लारि बायदि ओरैनो थायालासेनो माखासे आबादखौ गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसार जानाया रोखा होननानै जों बुंनांगोन। सबन खाख्लारि, मैं बाक्सा बागानपारा। मैं আপেল বগৰী কৰিছোঁ আপোনাৰ 6 বিঘা আৰু ড্ৰাগন খেতি আছে মোৰ 4 বিঘা আৰু অমিতা আছে, মধুৰিআম আছে। এইখিনি মই আপেল বগৰীত মোৰ মানে 50 কুইণ্টেলমান ছিঙিব পাৰিছে। মই যোৱা বছৰ মোৰ আছিল 4 বিঘা, এইবাৰ মোৰ 2 বিঘা বাঢ়িল আৰু টোটেল 6 বিঘা হ'ল মোৰ আপেল বগৰী। আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুইট আছিল মোৰ 2 বিঘা, যোৱা বছৰ মই 5 কুইণ্টেলমান ছিঙিব পাৰিছোঁ। এইবাৰো হৈছে ছিঙা আছে, এতিয়া আৰু 2 বিঘা মই আৰু বাঢ়াইছোঁ। বজাৰটো মই বজাৰ নিব লগা হোৱা নাই, মই বাগানতে নিছে, তাতে পাইকাৰীবিলাক আহি পেলাই ইফালে গেছি মই মুছলপুৰ, চিংৰা, বাগানপাৰা আৰু নলবাৰী, গুৱাহাটীও গেছি মই এনেকুৱা। আৰু মোৰ আছে আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুইটটো এতিয়া অৰ্ডাৰ হৈ আছে গুৱাহাটীত এটা টিম লাগি আছে আৰু নলবাৰী লাগি আছে। মোক এতিয়া মাল হ'লে মোক খবৰ দিবা দিছে। আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুইটৰ মই মাৰ্কেটিং অসুবিধা নাই, মই এতিয়া ড্ৰাগন ফ্ৰুইটৰ মই মানে মালেই দিব পৰা নাই আৰু ইমান ডিমাণ্ড হৈ আছে। ড্ৰাগন ফ্ৰুইটটো মই খেতি কৰি পেলাই ভাল পাইছোঁ। আৰু মোৰ সেই আপেল বগৰী খেতি কৰি দেখা পেলাই মোৰ গাঁৱত বা ওচৰৰ বাগানপাৰা এৰিয়াত মানে বহুতে কৰিব ধৰিছে। আৰু এইবাৰ বগলামাৰী মোটামুটি 20-25 বিঘামান হ'ব আৰু এবাৰ খেতি বাঢ়ি গৈছে। আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুইটো কৰিছে আমাৰ বগলামাৰীও কৰিছে। আৰু মোৰ এতিয়া পুলিও অৰ্ডাৰ কৰি আছে। মোৰ এতিয়া যোৱাকালি মোক ফোন কৰিছে 2000 পুলি লাগে। মই মানে পুলিটো মই নিজে নবনাই গাছৰ পৰাই ডাইৰেক্ট কাটি দিওঁ। আৰু মই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বহুত সুবিধা পাইছোঁ। বাক্সাৰ পৰাই মই সুবিধা পাইছোঁ আৰু মই ড্ৰিপ পাইছোঁ আৰু চ'লাৰো পাইছোঁ। মোৰ মানে পানী যোগাৰত একো অসুবিধা নাই আৰু মানে মোক কৃষি বিজ্ঞানে মোক বহুত সহায় কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে মই এইখিনি কৃষি বিভাগৰ মই পাইছোঁ এনে 7 এইবাৰ মই 3 বিঘা মই ড্ৰাগনো পাইছোঁ আৰু পষ্টো পাইছোঁ 3 বিঘা, এইটো মই বাঢ়ি দিছোঁ। এটা थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।